kwizere yuko utabesha kuko imigambi yawe kuri zari myiza kuko imigambi yawe kuri zari myiza zako ezangwizere yuko utayobya Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Dushimiye Imana kuba hano hantu. Imana ibishimiye. Imana ihimbazwe. Ijambo rya kabiri ndashimira abarazwe ko mwadutekereje. Byari bigoye ko tuboneka n'ubundi nje mvuye mu kazi muri Kongo ubu nyine. Ariko ndashimira Imana ko byakuze. Imana ishimwe. Amen. Mfite ikibazo cyijwi cyane kubera grippe maze iminsi ndwaye. Cyo gituma ntabwiriza uko mwari musanzwe mumenyereye. Ndaganira amajambo gutya nyine cyane. Nabwiye ko ndamubwira n'indangiza kubwiriza turaza gufata umwanya wo gusengera igihugu. Cyane. Ni bande bumva ko twosengera igihugu uyu mugoroba? Bivuye ku mutima. Ninde wumva ko twosengera igihugu muzi bihabi kiberamo? Imana ibaheze umugisha. Turaza kubikora cyane. Ndafata umwanya mutoya. Ndaganira ngo wigisha mu ishuri nigeze kubaho umwarimu nuko nyine. Naje. Nibiba ngombwa zozambaza nibibazo. Nibishoboka nuko umwuka yambwiye tuzoza ikindi gihe dufite ijwi ryiza imeze neza tugira igitaramo. Ariko uyu mugoroba ko ndagira ngo tunezererwemo. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 9 n'umurongo wa 4. Yohana 9 no kuri 4. Yohana 9 no kuri 4. No kuri 4 usome ufite ijwi. Bibiliya iravuze kwiriye gukora imirimo y'uwatumye akiri ku manywa. 9 no kuri 4. Kwiriye gukora imirimo y'uwatumye hakiri ku manywa. Virigi. Bugiye kwira nibyo umuntu atakibasha gukora. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira. Nababwiye ngo turasa nk'abari mu ishuri nibishoboka tubaze nibishoboka dusubize. Igisimba twakizwe inyamasengesho twayasenze ariko ndagusaba kugira ngo tubane uyu mugoroba. Ngiye kuvuga uburyo bwiza bwo gukoresha umwanya. Umwanya murawumva? Ni gute umukristo yokoresha umwanya? Kandi ndabaha urugero kugira ngo tubone kuja. Ico kibazo ngiye kubabwira nico nigisha ariko ndi mu gisubizo. Bishobotse bakakubwira ngo usigaranye iminsi 15 yo kubaho utarwaye apana uri muri koma uri muzima huko bakandika hano bakavuga ngo usigaranye iminsi ngahe wokora iki? Uri umukristo usigaranye iminsi ngahe? 15. Usigaranye iminsi 15 yo kugira gute? Yo kwiyeza. Yo kubaho ni mu buzima tuvuga. Umuntu akaza akakubwira ngo usigaranye iminsi 15 yo kubaho. Aho. Kandi yo mureke mbabwire. Uko niko kuri tubayeho. Iminsi 15 hano. Wokora iki? Wo kwiyeza. Nukuvuga ngo wo kwiyeza ntiwosohoka no munzu. Ayo niyo makuru. Nukuvuga ngo ico ndashatse kubabwira mwumva iki gisubizo ndaza kugisubiza ndangije kubabwira. Buri muntu ugitekereza ubunyine utekereze ngo ese anije ufite iminsi 15 usigaranye ubunyine apana uwundi ubu jewe hano shobora gukora iki muri iyo minsi 15? Ariko ico kibazo kirakomeye biteye ubwoba. Iminsi 15
tekereza ube ngukusanya utekereza ibintu wakora muri iyo minsi 15 kandi kubundi buzima butahagaze ugomba kugaburira abana ibintu byose bigomba gukorwa tiwova ku kazi none utekereza ngo iyo minsi 15 bambwiye ngo nisigaye ku buzima bwanjye what can I do no koriki Vilas. noja mukirenge dikirorosa karindi yo 15 nogenda mbasezera abantu bose nzi bariho noja mu mahombi iyo minsi 15 kansangamo ndasezeye bamushenge na bamuyomba baririya hirya aho amakonti agifunziriya ntaco no yakoraho Bika. umugore nasize twandikiranye nta rwandiko rundi twovuguruza ariko reka nkubwire birashoboka ko hari ico wokora mu mwanya wawe zako mezangu izere yuko utayobya zakomeza zako mezangu izere yuko utayobya. hari ibintu mpangerageza natekereje ibi bintu tekereza kuzandikaho agatabo nahangeze kweli kizoroha kirangiza ariko kiravuza ngo mu Cyongereza ndakibabwira ariko ndabasubira hari ariko nibishoboka nzocandika nishobora kugishira mu zindi ndimi zogishiramwo kikivuga mu Cyongereza kiravuga ngo ni best use of my time ni uburyo bwiza bwo gukoresha umwanya wanje uburyo bwiza bwo gukoresha umwanya wanje ariko nk'umukristo apana nk'umuntu usanzwe iyo nza kubigisha uburyo bwo gukoresha umwanya mu buzima busanzwe sibwo ngiye kubabwira ni uburyo bwiza bwo gukoresha umwanya nk'umukristo iyo ni reference example nabahaye hari uburyo bwiza ni gute no koresha umwanya wanje uzi kibazo kibaho nabwo turaganira buke ikibazo kibaho tuzi iminsi tumaze pe anniversaire abakecuru imyaka 70 bari mukora anniversaire ndi muri mukubabona kandi agakora anniversaire y'imyaka 70 asigaje umwe uri kumva hariya uwo kubwira ko ari uwo wari usigaranye ntabwo kwihutira gukora anniversaire nico gituma nababwiye hariya uzi neza kusigaranye umunsi umwaka umwe cyangwa iyinga rimwe shuti yanje Yusu wokora anniversaire hayi nukuri ayo makuru rero ni uyu mugoroba ngiye kubabwira bukeya nk'umukristo uzi iminsi umaze iyo usigaranye ni gute wokoresha iyo minsi kandi ukuhana reka mbabwire igihe ubundi igihe iyo tuvuga igihe ntabwo tuvuga igihe baza bagipima bagipimira mu igihe bogipimira mu masegonda bazagipimira d'abord mu matières bagagipimira mu masegonda bagagipimira mu isaha bakagipimira mu minota bagagipimira mu munsi bakagipimira mu mayinga bakagipimira mu mwaka bakaruha bakagipimira mu kwezi bakaza abandi bakagipimira mu myaka n'amasiècle n'ibindi millénaire imyaka ibihumbi la terre tourne ibyo mwabyumvishije uko icyo cyose nukugira ngo ntiyagire umuntu habe n'umwana wavutse akareba gusa kuri hari yareba iminota 5 yapfa bajya baza bapfa hari Imana ikavuga ngo hari iminota yo kugira ngo azobe hano nawe arebe 5 minutes mwijuru Imana izomubwira ngo wumvisha amajwi aha yavuga no gutamenya icyo ariko ayo niyo makuru icyo nico gihe ciwe rero ikintu gikomeye cyane umukristo umuntu w'umukristo ubunyine nukumenya ngo ese ni gute nokoresha igihe cyane k'umukristo ariko mpagani nta makuru mpagani azakoresha igihe uko ashaka reka nihute rero nabyo ngo ndaza kubabwira cya gisubizo ugumutekereza ngo ese sigaranye iminsi 15 yo kubaho no koriki ndaza kubabwira igisubizo umva ijambo rya mbere rero hari umuntu umwanditsi wanditse yitwa Charles yaranditse ngo yibutsa abakristo arababwira ngo reka mbibutse ubu buzima turimo ni bugufi ariko icyo twita eternite cyangwa ubuzima bw'iteka ni burebure mwandahuye neza ubuzima turimo ubu bwa anniversaire ni bugufi cyane habe na Bibiliya iravuga umuntu wabyawe n'umugore yaravutse gusa ngo arama igihe kingana gute kandi kiri mwiki
ijambo rya mbere ni ukuvuga ngo ubuzima turimo ni bugufi. Ubuzima bw'iteka nabo ni burebure cyane, kandi ubu buzima turimo nibwo buza butegura ubuzima bw'iteka. Ubuzima bugufi bugategura ubuzima burebure. Hari umuntu wantawiye aho ngaho. Ubuzima bugufi ubu twavuze bugategura ubuzima bw'iteka. Noneho ikibazo cyabaye, kandi nicyo kintu abantu bafite hano, umuntu agategura cyane ubuzima turimo, akaba aribwo ashiraho imbaraga, bwa buzima bw'iteka akabwihorera. Ayo niyo makuru rero ahari. Ubuzima urimo Yusu, ubuzima urimo ngo nubwo igihe kingana gute gitoye. Uwo mwanditsi rero ijambo rya mbere yanditse aha yavuga ngo yibutse ibintu bya mbere cyambere. Uri umukristo Kofi, ugiye gutegura ubuzima bwawe, apana ubuzima igihe cyawe uko uzogikoreshamo. Ijambo rya mbere ni ukwibuka ngo uza wibuka, ukibuka eternite, ukibuka iteka ryose. Muzi iteka ryose? Iteka ryose murabyumva? Kubaho kwiteka ni ukuvuga ngo muri ubu buzima tuzobaho igihe gitoya, niturangiza hari ubundi buzima tuzobaho, nabwo ni ubuzima bufite igihe diferanse gusa. Iki gihe cy'ubu buzima ntiwari ugipimisha isegonda, tuzogipimisha umwaka, tuzogipimisha amasiyeke, tuzogipimisha imyaka ibihumbi. Ni ukuvuga ngo icyo ni igihe cy'iteka, eternite. Ni ukuvuga ngo ni igihe kitarangira. Noneho rero ikibazo, uyu mwanditsi aravuga ngo nuja gutegura ubuzima bw'iteka ngo uzibuke eternite. Umfasha Patri, uzibuke eternite. Uzibuke ko hirya y'ubu buzima uhaye ubamwo hariho ubuzima bw'iteka, kandi ubwo buzima bw'iteka bugomba gutegurwa n'ubu buzima mpagazemo none. Ikibazo gakiza gihama uko sinzi iyo nsigaranye nawe tuyize. Dusubire kuri cya kibazo. Aho umuntu akavuga ngo mere neza kuri ubu buzima ubw'iteka. Nuja gutekereza ubuzima bw'iteka ngo uzobanze wibazize uvuge ngo ubu buzima mbayemo. Iyo ugiye gutegura ni bugufi cyane, ni bugufi burarangiye. Wibuka uvuge ngo eternite ni ubuzima butagira iherezo. Noba gute muri ubwo buzima butagira iherezo? Nuko mbanza gukiranuka muri ubu buzima bufite iherezo bw'uyu mwanya mutoya, ngategura eternite. Iyo bikorwa iyo ubyibutse, uko abantu ntibabibuka. Uzi ko twese tuzi ngo tuzogeza imyaka 100 ukutawa upfa hano. Ayo niyo makuru, kandi amakuru hari twese uko turagenda. Ayo ndayababwiye, woyanga habe nubwo uja kuryama hare, nibo nababwiye. Habe nubwo kwije ukaja mu kirengeti isaha ishite nuko utazusohoka. Rugabisha yafuye Par exemple zako mezangwize ai kuko utayoza zakomeza mezangwizere yuko utabesha. Ijambo rya mbere ngo nukwibuka umukristo cyazakora. Umukristo twumvikanye ndabivuga n'ibindi gusa nimara ukukandengeze kure. Icyambere nguza wibuka, ukibuka iki? Ukibuka ubuzima ko ari bugufi, wamara ugatekereza n'ubundi buzima bwa eternite ko ari burebure. Wamara ukavuga ngo kugira ngo zobe buri buzima burebure nuko nkiranukira muri ubu buzima bushira bugufi, akaba ari bwo witaho ukabihindura. Uko abantu batibutse uko nukwibutsa abantu ko ndabibutsa ko hari ubuzima bw'iteka, ko ndababwira kandi ko ubu buzima turimo tibuba distraire. Witekereza, tukazutekereza ko Imana yadushitse hano. Uzogeza imyaka 2 iravuga ngo ni 70 7 wakoze ishano ukageza ingahe? Ni 70 wakoze ishano bese ubu nyine ariko Bibiliya 80 ukageza 80 kongeraho nk'icumi. Ubu nyine aho ganu warambye ko ndakwibutsa ko ubuzima bugufi butegura ubuzima bw'iteka. Ijambo rya mbere ni ukwibuka ko ubuzima ndimwo bugufi. Ijambo rya kabiri ngo ugatekereza ku buzima bw'iteka. Iyo niyo point ya mbere umukristo iyo hotegura ubuzima. Nicyo gituma mureke mbaze hano abakorari bari muno ni bangahe?
abakorari mushira amaboko kujya hejuru nta kibazo gihari muyamanura abadiyakoni bari hano ni bangahe muri izi ndaraza abadiyakoni murabumva abahudumu ni barabashimase ni bari abari hano mugire guke Imana ishimwe cyane abakozi b'Imana abapasiteri bari hano ni mugire guke nta kibazo abavuga butumwa nibagire guke Imana ibaheze umugisha icyo ngiye kuvuga rero mwumve hano urebe ahanga twahebe habe n'umushemasi numwe abavuga butumwa tubonye babiri abapasiteri barahari hari muri aba bantu bangana guke uko hano umuntu karavuga ngo nzoja mu ikorari nyuma y'imyaka 2 ninde wakubwiye ko iyo myaka 2 uyifite urayifite ufite iyo myaka 2 hari assurance ufite assurance ko ufite iyo myaka 2 neza haru ufite certitude akavuga ngo njewe mbihagazeho guke diva murire igihari rero nukumenya ukavuga ngo iyo hategura buri abuzima uzuvuga ngo none ejo oyaye none gusa ico nokora ejo ngomba kuba umukorari none apana ejo preza none ico ufata iyo uri umukristo tuzurebe ejo uzamutegura none kandi umwanya mpambabwira no gukorera Imana ugategura none today apana ejo coffee apana ejo ibyo aho bitandukaniye iriya ni planning andukanye n'iby'Imana planning nje nkora mu mishinga kuko ndakora projet yo kuzokora muri 2030 ndayifite iri muri file twarayikoze muri 2030 n'abakoze tuzoshiramo naho tuzoyikorera n'ifaranga tuzokoresha aho tizo gutangaza duhuze ejo bundi iyo ni plan tibibuze ibyo ni byiza ariko ku Mana siko biza bigenda tuzutegura icyo uzokora mu myaka 50 uzutegura icyo ukora uwo munsi ubunyine wibutse gusa uwo kwibuka ubunyine kwama wirubura mu ikorari ninde president w'ikorari ni umva wirubuye wibutse ubunyine ukibuka ko ubuzima ufite ari butoya ugatekereza ko ugiye gushaka ubwiri usige wiyandikishije mu ikorari usige wiyandikishije mu bushemasi usige wiyandikishije mu ivuga butumwa usige wiyandikishije ku pastor nimba ukeneye ngo umwanya wawe nimba wibutse ariko zako meza ngwizere yuko utayobya Mana ishimwe cyane haleluya ijambo rya mbere twarifashe twese hari umuntu utarifashe ndisubiremo kugira ngo tujye ngo turigisha ngo mu ishuri twavuze mu ijambo rya mbere n'ukwibuka kubuzima ari bugufi ukibuka ko hari ubundi bwiteka ukamutangira ukabukorera utarinze ejo none aha turi kumwe ico kikaba kiratambutse icya kabiri ngo ugafata ubuzima bwawe ukubayeho ukama wiga Kristo ndababwira amakuru ko turavuga igihe kofi ukarebera kuri Kristo apana sogokuru wawe apana nyogokuru apana je uhandeberaho tugafate ngo uvuge ngo uzo ukugiye gukoresha umwanya wawe ngo uzo ukoresha urebera kuri pasteur ntibibaho uzorebera kuri Yesu mwumve mbabwire Yesu yagejeje imyaka 30 ariko muri Bibiliya ndatekereza ko mbere y'iyo myaka umwe kugeza kuri 30 bamuvuzeho rimwe gusa niko ntekereza ntabwo nize Bibiliya kumuvugaho ndahababwira agejeje imyaka 12 nababwiye ngo ijambo rya kabiri ugiye gutegura umwanya wawe neza uzurebera kuri Yesu agejeje imyaka 12 ngo ajana na nyina na se Maria na Yosefu ngo bagende i Yerusalemu sinzi uko ngo bagize gucya bukeya Yesu aranyerera Maria na Yosefu barataha ngo bashike bava i Nazareti bibuka ko umwana yasigaye ku myaka ingahe 12 ngo amare naho ga Yesu mu yandi majambo ariko Yesu nyine umuntu washanye n'abavyeyi biwe umwana w'imyaka 12 ngo hariho abantu benshi basanga yagiye baravuga ngo reka baje kumureba barabazanye ngo baciye ngaha barahebuye iminsi 3 irashira basubiriye Yerusalemu ngo babashakira muri mene wabo ati none yo bayajanye na baonke uko hariya uyu nuko Patrick mujanye wacu uyu numwuzukuru wanje mujanye hariya nkabona yazimi no banza kaja gushakira amasege nkavuga none yagiye ko banyirakuru nabande nabanyina wabo
naheburaga kavuga ati ibintu bizakomeye reka tumushakire mu rungano kaja kumushakira kwa baboneri kuko ndabizi ko bari kumwe cyane aho barahebura ngo bashike sitwa bagize ati Mr. Statigire ngo barangize mu ikanisa ngo bamasanga yicaye hagati kandi ngo bareba abagabo bari kumwe ibisaza by'ubwana nyina ngo barategera ngo bakazayumva karabaza ibibazo ngo bamubwira ibindi akabisubiza ngo kandi ngo yari kumwe n'abigishwa ku myaka ingahe 10 n'ingahe muzi icyo bisobanuye ngo nyina aramubwira ati se watugize gutukuma twagushatse tukakubura mwari ko mushakira iki nyoko naso wabwira gucyo bahagaze hanze twega kera baba baciye ibiti batarakubaza ngo ese niki ariko nawe utekereje ugiye gushaka umwana wawe yarazimiye amazi iminsi 3 wamaruka musanga hano muri living ukamusanga mu myaka 13 twese wotekereza kugakubita abagabo gabangana nkuko mutekereza kumwicaye akana k'imyaka 12 kari hano kuri podium uko barakabaza kagasubiza nawe akabaza bakamusubiza wo mukubita wotekereza iki reka mbaze mbabaza wotekereza iki urakoze cyane nicyo gisubizo wogira ubwoba ayo ni makuru ahari ya mbere umwana wa myaka 12 muri 6 primaire wogira ubwoba ijambo rya mbere icya kabiri ariko niwe cyangwa ko ndabona ariko siwe umwana wanjye ikindi cyo kubwira ko ari woshidikanya wogira ubwoba habe no kumwegera nti wo mwegera umwana wawe wasize utarabona atarambura Bibiliya ukamusanga hano kuri rutari aha ari kumwe na ba bishop hano ko baramubaza akabatera ibibazo bagatubiza ayo makuru mwumvishe icyo Yesu yari kwakora ngo yari kwategura imyaka 30 kugira ngo ishike aje mu murimo icyo yateguye cyambere ku myaka 12 yari yateguye kera ibizazokora muri iriya myaka 3 usibye aho sinzi ko hari ahandi nta handi wosanga amakuru ya Yesu keretse atangiye gukora ibitangaza nico gituma iyi myaka uriho ayo makuru nkubwiye mu ijuru kabisa nimba nta mirimo hakora ubunyine tutegereze ngo Imana uzoyibwira ngo maze imyaka 25 izanza hano nimba ntacu urayikorera nimba nta plan urashira gukorera Imana izero neza iyo nta nahamwe Imana batavuze ifi kugira ngo eze imyaka 30 ni wowe bazoja kuvuga hariya ngo bagushime ngo ari kofi nta nakimwe ndakubwiye bazatangira kukubara umunsi Yesu uzibuka wamara ugapanga Imana ishimwe cyane Imana himbaso Imana ishimwe cyane Hallelujah. ijambo rya gatatu nababwiye ngo ijambo rya kabiri ni ukwigana Yesu ukamukurikiza ukareba Yesu ukavuga ngo Yesu ku myaka 30 yaramaze gukora ibitangaza umwanya wose ukawushira ukavuga ngo umwanya wanje wose ni mu nzu y'Imana yeme naratangaye kuri hari ibintu ndakurahiye Imana ntizokuba ntuzi ubunyine Imana ntizokuba ibi ubuhugiyemo ibi urimo nyine ntazi biriya nibihaye bigutwara umwanya iki Imana ikeneye izokubaza gikomeye nico watahuye uhaye ugikora mu bushake bwayo kandi uhaye ukurikiza Yesu kandi gukurikira Yesu ariko ndatangaye gukurikira Yesu ukavuga gusa ngo umwanya wanje ngiye kuharira Yesu ariko arakomeye ijambo rya gatatu twihuse shigi nukuvuga ngo nukubiba mu bintu ngo bizoramaho bizoturaho iteka ryose mu cyongereza bivuga ngo ni to invest investissement mu gifaransa cyangwa investment nukuvuga ngo nukushora imari ko murabyumva neza iyo mari rero numwanya umva rero nkubwire kofi tugatangara uyu mwanya wawe uzuvuga ngo uri muri living ejo ukaba muri Kanani mu gatatu ukaba mu gatatu warangiza ukajara mu kane ukaja mu kani wacu mu gatanu ukaja sinza hano ni posho ukaja mu maombi niyinga tugaterana iyo niyo investment ikomeye iyo niyo shora mari y'umwanya ukomeye uzo gusa ushoyemo umwanya wawe Patrick umva rero mbabwire ijambo ry'Imana riravuga neza ngo mufate ubutunzi bwanyu ngo mububike hatagira gute Yesu ni nyenzi ngo n'abantu bashobora kwimba ngo bakagira gute
ngo bakabujo aho uwo mwanya wawe reka nkubwire umwanya wawe ni hehe wawushize ndatanga umwanya wawe uri hehe Kofi umwanya wawe uri hehe mu gitaramo aho iyo ni investment uwo ni umwanya yafashe umwanya wiwe arawuzinga ngo amare awushira mu gitaramo yamavuga ngo iyo niyo investissement uko niyo konte yiwe umwanya wa donc Kofi umwanya wiwe mbabarira kuma kuvuga gutyo cyane umwanya wawe nukuvuga ngo wewe wawufashe urawubiba kandi ububiba ahantu hatagera ingesi n'inyenzi umva rero nkubwira Yesu ngo aje gutanga itegeko aravuga muri uku kubiba umva ikizogufasha iravuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose aho umva rero mwumvega mbabwire rero ico mbihurize n'iryo jambo ikintu ukunda nicuza utaha umwanya wawe wose ayo makuru urayazi cyane ikintu ukunda nicuza ugira gute uzutaha umwanya jewe ndageza ndibaza nkavuga ngo kubera iki nkunda kureba umupira ngatekereza ngo ese kureba umupira ni icyaha reka mbabaza kureba umupira ni icyaha icyo se hari ikibazo kuja gukina biyari mu ntuza mu ni icyaha ko turabaza sinabwiye ngo turabazanya uko si uko nguko kuza kunywa kafe muri 10 hariya muri ville ukahicara ukira hari ikibazo kirimo mufite ifaranga bazi bahaye hari ikibazo kirimo uva rero igisubizo kira investment ikibazo icukunda nicuha umwanya nukuvuga ngo nimba muri wewe ikiza kuri namba ya mbere icukunda nicuza uheza umwanya Imana ikaza inyuma Imana ikavuga ngo uriya ya investisse mu kabumbu reka tumurebe umukristo za investita mu kabumbu Caesar yagira gucya akazacungana yakita hanze akavuga ngo Manchester akinye nuko kandi ukavuga ngo takibazo warasa iminota 30 aho nyine we investisse aho ngaho ikibazo sa kabumbu ikibazo si na Manchester yahikira ikibazo si Real ikibazo si Barca ikibazo ni wewe umwanya w'indirimbo wawushize he umwanya w'amasengesho uri he zako meza ngwizere kuko utayobya zakomeza meza ngwizere yuko utabesha. haleluya Bwana asifiwe Bwana tukusome nane icyo wafashe akaba ari cyo uheza umwanya aho niho iyo konte yawe mwijuru gusuza usarura Manchester uko muri konte y'umwanya wataye uha ureba umupira si kibazo nimba ariyo priorite wagize ugashira hariya nimba priorite warayigize ukumva ko samedi umunsi wo kurepeta ari wo munsi wo gukora imisatsi ikibazo si ugukora imisatsi si kibazo ariko kibazo nimba ari cyo wagize priorite kurepeta samedi ariko ngomba gukora imisatsi nzogenda mbwire president ko ntari nabonetse nari nagiye gukoresha imisatsi Imana ivuge ngo sawa umwanya wawe wowe investisse aho uzosarura aho ngaho mani tubabare mwanyumvishe neza Kofi water aza haleluya nka 3 turazikiriza zamure hariya zamura ikaza ntare haleluya zamura ikaza ntare haleluya zamura ikaza ntare haleluya ko mutikirije hano yemwe ishenshenge zamura nano tuzamure amuna ntare haleluya halo mesala ko tukamara Imana amashimashe cyane haleluya mwanyumvishe rero igituma nababwiye ngo ibi tuzadutekereza umuntu akavuga ngo sikora ikibazo ngo sica aho ariko nimba ari cyo wahaye umwanya nimba ariho we investisse ubunyine reka mbabwire gukora akazi si ikibazo akazi ka leta si ikibazo ONG si ikibazo gucuruza si ikibazo ariko nimba uzi ngo uzucuruza amasaha 28 kuri 28 iminsi 7 mwiyinga uzohembwa ubwo bucuruzi ikibazo si ubucuruzi Imana izirebe kavuga ngo ese muraya
ayanje ari hehe? Imana ntiyanze ko ducuruza, ariko hari ahantu nazo arambwira ngo musu ngo ikintu cyose uzokora wagishizeho umwanya ngo ntikizana ubushake bw'Imana ngo kigufashe gukunda Imana, ngo kigufashe gukunda n'abandi, ndetse ngo kizane n'ivuga butumwa. Ico kintu ngo nico uzosarura umwanya wawe naho w'investise. Ego ico cyo kibazo ukoze ko murumva ko ndababwira ngo habe n'akazi dukora uko sinzoshika Imana ngo mbabwire ngo Mana we mwijuru ngo ntangire nemere ngo jewe reka nihereho urugero jewe ngo mvuge ngo kora muri Ebenezer, mfite organisation yitwa ngo ni Hope for Tomorrow, mfite n'ibindi inzanga buri yo minsi pe umunsi nkaza nkorana nayinga, ariko ngatekereza ngavuga ngo aho nisi kuko uzobwira Imana ngo nari mfite iki nakoze iki niki, Imana izombwira ngo naho nje ibyoga nibyo wasaruye. Ndaza kubibabwira ukuntu umutaza bisarura. Imana tukibazo kurayereka ngo ufite abana benshi windahekana n'ukuri ngo yaye urabona ngo ibintu byarakomeye ngo nabonye akazi ngo kandi uzikongera abana 7 ngo kandi dutaha kure iri ngo sinobona umwanya wo kuza kurepeta. Sawa, ibyo nyine wagize, ibyo nyine aho umwanya nyine washize aho ngaho, ibihembo byawe biri kuri aho nyine. Uzonezerwa wabona abantu unezerwa wagize ifaranga, unezerwe hano wambare neza, ndaza kubibabwira, ariko umusaruro ni uwo nyine. Kandi ubwo n'ubuzima bugize gute butoye, ubwiteka warabwibagiwe. Aya makuru mwayumvise neza cyane, ico tanakimwe taco tuzireguza, aco tuzireguza ekana babara batukata, aco tuzireguza, aco tuzireguza, aco tuzireguza, aco tuzireguza. Yohana ba Ezekiel n'abandi muzi aho hari eskize wabonye, hari uwigeze ubona yanditse ngo yagize abana benshi ntiyagenda, hari uwo bigeze babwira ngo wiwe ntagira akazi kenshi imyanya yose yayishyize kwa Siyoni ngo ukuntu ukuri ngo nijewe byose ngo ntagiye ntitworya, ninde wakubwiye ngo ntagiye ngo nuko umwanya wawe ukamugira guke ko ndakubwira kuri investiza kuri ubu buzima bwaha naho washize. Uzi ngo utagiye kwa Siyoni, uzi ngo utagiye kwa Siyoni ntiwojya how niko wategereje, kandi niko nyine kwa muhagarara ngo utagiye ngo ntitworya wewe taco na kimuzireguza kimwe ngo baramutoye ukamuvuga nyine ngo nguriya ngo yabaye umugabo mu rugo rwabo ngo niwe ufite byose, akamavuga ngo ikora arayivuyemo ngo kuri iwacu ngo nijewe ngo nta kintu bagira mukecuru ngo nabanyirarume ngo niwe ubagira, nawe ukamubyima umwanya wawe wose ukamushira gucuruza, ngo baravuze ngo niwe uzofasha cyane. Uwimana wawushize hehe? What's the time? Umwanya mutoya wasetinzemo kofi jufatumwa Utekereze kuri izo mbabazi, twihutire kumwimika mu mitima yacu. Jufata umwanya utekereze kuri izo mbabazi. Hallelujah! Hallelujah! Bwana asifiwe. Atukuzwe Yesu. Kuri iyo ngingo rero Paulaus. umunsi umwe Yesu yamavuga ngo agiye gusura Marta. Timu yazaye makuru. Marta mushiki wa Lazaro. Yamuvuga ati wotemberera kwa Marta. Marta yari kumwe na Maria mwene se. Ngo ashike ariko naratangaye. Marta kandi we wazanye Yesu. Ngo ashike hariya iwe ngo amushitse ati karibu ndebe ni siko bivuga mwumve hariya ko ndatanga example kandi wishireho nawe iyo wazanye umuntu w'agaciro. Pastor nakugenderera byo kujya cyane sibyo akeneye, uzomubwira ibyo ukenye byo mu mutima, umwanya ari we mufata cyane. Naho nukenera ngo ifiriti imwe imeze gucya n'ibirayi bitogosheje n'ibindi birimo gucya, uzane na kirida uzurinzeho n'amafruwi urenzeho, yaje mu gitondo saa 6 mwumve bashumba ukageza saa 11
yarangiza saa 11 yahaze neza sawa udufata umwanya iminota 5 dushima Imana we wiriwe mu gitondo n'umukristo iminota 5 niyo ubonye kandi akama kubwira ngo base ngumubwiye kugenda mugariga ni mudusenge wari kugira gute yamara kugenda mukwama mugwana n'umugabo nijoro watese agiye guca umutaka mfata undi mwijose tiwamenye gukoresha uwo mwanya umukozi w'Imana yaje uja mu gikoni burira ngo urataha nimara mureke kugwana n'intuza fata umwanya umubwire ngo dore kibazo tugira hano mu rugo sinza numvikana n'uwacu akwereke muje mu Mana mufate yari Marita ngo yamaje mu gikoni ngo aratekera Yesu ngo akaza akarangiza Maria ngo hari umwanditsi nanditse ngo ashize commentaire ngo akazavuga ngo Marita akazamwicira nk'ijurutse wa mukobwa w'igifu ni gute urambije imbere y'uwo mugabo tiwoza ngo dutekere hariya ngo akamwicira ijisho pi umukobwa Maria gusama mwihorera ngo Marita akagenda agasura akagaruka ati kandi tekereza nawe winjiranye n'umushitsi urashitse mukobwa mu rugo kaba ngaba baraha ka chance akamabona neza washitse umushitsi nyoko ashitse umushitsi ndumuzi nawe ukamugenda ukamwicara iruhande ugatangira kumubaza amakuru ariko yo kugaya twama uziko tuvuga ngo uwo mukobwa ni umushango tukavuga ngo uwo mukobwa yashirutse n'isoni uririrwa wicaye imbere y'umuntu hari vaho umukobwa nyawe nyine aza yikwinga akaza nk'ahariya agateka akazana niko abagore biriya bagazagira akafata hari ngo Marita ngo agera arohararakara ngo yamabwire Yesu ngo ese muze ndiwobwira uwo nguwo ngo avaho ngaho umwanya yicayeho ngaho azafasha uzi ibintu biri mu gikoni hariho imbabura 3 natetse amafiriti n'ibirayi n'ibindi nabuze uko mbikordona Yesu aramubwira ngo Marita we indida akubwiye ko ibyo ari byo ngere ibyo ndibike wagiyemo uwo mwanya wawe wawushize mu biki nsu uwo mwanya wawe wawushize mu biki ninde akubwiye ko naje kujyana amafiriti ninde akubwiye ko nkeneye ngo biriyambike ninde hari uwakubwiye ngo yamumubwira ngo Maria we kera yamaze kugabana neza uyu mwanya wowe wagiye muri byinshi s'il vous plaît genda ibyo wemvesisemo nibiki zako meza ngwizere kuko utayoza zakomeza zakomeza ngwizere yuko utabeshawe twihute tugere kurangiza icyakane umaze kumenyaho wemvestise neza umwanya wawe umwanya wawe ndatangaye uzi uyu mwanya uyu nguyu waje uyu nyine ushitse turamara n'isaha 2 uko uyu mwanya ukubze kuva mu gitondo uzutse ukagera 18 Imana ntaho yanditse haje kujya wateze ibisi ukaja mu ivire ukagaruka mukanezerwa mukicara ukagira hariya mukaganira n'umugore mukaja kuri lake simuze ko bagiye n'urugero mpantanga mukagaruka ukajana n'abana hariya Imana igweze umugisha wakoze ntaho byanditse Imana gusa kirareba aya uyisaha imwe zako meza gwizere utayoza meza gwizere utayoza. Hallelujah! Hallelujah! Anishimesa Kaola. Ijambo rya kane rya nyuma na amajambo 10 ndavuga nariko ndarangije iri niryo rya nyuma mvuze ijya nyuma rero umaze kumenya aho wewe investise ese kurafata ngaho uzushira umwanya wawe uriho Yesu kurawushira mu biki ibitekereza papa umwanya wawe uri hehe kuratekereza ko woshira mu biki ubu nyine umwanya wawe wa Kristo kuratekereza ko ari biki woshiramo nuko kubetinga murabyumva uzi ko abantu bazamasoka ngo agiye kubetinga gucya akaza kubetinga kazashiramo hari umwanya wawe uri kubetinga nico wagize hariya umwanya wawe reka nkubwire reka ngufate hari habe n'umufiance wawe nababwiye ngo ukunde ikintu ukunda nico uzutaho umwanya hari abantu batagisenga ya nimugoroba akavuga ngo nimugoroba niwo mwanya ngomba kubonana na sheri wanje kandi si kibazo n'umugore bazoshakana ariko akumva ko bagomba kubonana de 15h kugeza 20h kandi akumva ko yagize ucyo yatakaza agira ngo none isikira
kiraje nko kugira gutya Niwe. kandi yaguze amabenyi n'amata gusa ukazamuvuga ngo uyu mwanya wose nta kintu cyagendutse nk'iki ngiki umukobwa iri yanezero yahwereye umwanya wose kezere abandi gusa bari muri papa kubita agasirimba ariko turi kumwe Mose sinzi wagutumiye nguze tubane hano bankukubita agasirimba mbe nkumva ko ndavugaga abandi ko baragira gutya kofi nawe iriya gusa kuravuga ngo umwanya wanje sheri wanje hasigaye 5000 ga turavi naho twadushira umwanya ngo eje wose noja gutarama muri living kumugoro ngo nabana baza bataramamwe niko uzobwira Imana uya yakarinda niyinga ngo enti yogenda mama Nyabitange ndakubwiza ukuri umwanya uwinvest samwo hano ntiyazaba umukuru n'umutoya hano habuzo uhuzuye umwuka gusa nababwiye mu myaka 12 abasaza b'ubwanwa bari bicaye imbere ya Yesu bahaye bakabaza abasaza nabibabwiye wamara ukavuga ngo yahe ngo hariya ngo nigitaramo cya living ngo nabana batoya sawa umunsi bazokubaza iyi nzu yawe iraha hirya uyu mwanya wa nimugoroba akamateka ibishimbo akamayicariso inkono kabisa undi yosiga niwo mwanya nawe nyo guteka ibishimbo niko bakubwiye umwanya nuwo kuje imbere y'inkono y'ibishimbo kandi ukamumva ko ufite rezo iyindi amahuzu yose amaze amezi abiri atazamesa y'abana bazashira muri bene bijya bimeze nk'uko akayapfundurura nimugoroba abandi baba bakubita ingoma ariko ndatangaje uzugiye yabonyagice Danieli tigasahe mukiri witeka Imana ye habe no musago yakomeje kuyiringira yarasi yuko niyo yica kandi gakiza higa ibishigo by'ikare yana kizungigo Mana ishimwe cyane ijambo rya kane rero ngo nugushiraho priority murayumva priority ndabivuga mu rurimi priority ni ibintu byangombwa by'ingenzi urakoze cyane uko mu buzima ibintu byose ndakibazo ariko hagomba kuba ibimeze gute by'ingenzi voilà kandi aho niho abantu bifiriye kugira rero ngo uzoshiraho ibintu by'ingenzi munumve neza uzo wibaza ibibazo bitatu kuvuga ngo ushiraho ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe kofi kuvuga ngo ushiraho ibintu by'ingenzi sha Patrick kuvuga ngo ushiraho ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe cyo gituma tuzanga abantu ngo we nakaregereka ngo hariya ngo ho bakubise ingoma ngo yagiye ibyo nibyo yagize priority. This is his priority. You need a priority you. Ufite ikihe kibazo nimba priority yawe waravuze gusa ngo aho bazozakubita ingoma ibyo nibyo urekere gucyo nimba waravuze ngo nje gusa ni mu cyumba cy'amasengero iyo niyo priority yawe kandi abana baza bajya hari akazugira hari akazu umugabo wagira wari waburara babana bari bagenda n'ubusa ni ufite abana banini hano twese ayo niyo makuru mbabwiye afite abana bangana gucya basa neza uhuyeho uzamugira umwe mberutse gurana amamuye bakaza muramutsa kazamaje kugira gucya yarabyibusharanga na gucya wejo bundi hari afite 190 mbega we ukunagira neza gusa kazina namwita mbega we ukunagira neza gusa kazina
uko azi priorite yahisemo kurya afite iby'ingenzi yahisemo kweli none rero mu guhitamo iby'ingenzi uzayibaza ibibazo bitatu icyambere mu cyongereza hazavuga ngo where may I invest most of my time ni hehe shizemo mbese umwanya wanje wose ni hehe urabanza ukahareba mureke mbaze nk'iki kibazo no shira umwanya wanje sha uyu gani we shoboye utekereze mu mwanya wawe where ni he ni he umwanya wawe uri sha Patrick jeje bose Imana ishimwe cyane yavuze ngo iwe kandi twevariwe niko nzashika bamugasanga ntahari tagira akazi tiyazerere kamusanga ku ikanisa yagira aho agasanga ari kuri EPG kumva bari kumwe na Kofi igitaramo ntaho azabura iwe kera umwanya we yaravuze ngo umwanya wanje wose naho uzubaza ukabaza ngo se ni hehe ikesho ya kabiri iyo umaze kuhabona ndababwira si ikibazo muraza kumva umwanya wa ndabaheza urugero umwanya wanje jewe priority wanje nkora muri ONG mfashe iminsi 7 ubwo no kuvuga umwanya wanje the most of my time nikoresha mu kazi ka buri munsi ariko ndikiraba ikibazo ndaza kubibasobanura neza icya kabiri ariko mfite aho nanje nasize hari kandi ndabibabwira reservoir ngiye ubu nyine nari ngiye kuza nafunguye telefone nsanga umbayire yambwiye ngo twavuganye n'iposha n'umuzungu arambwira turavugana ryari ndamwe ngo turavugana saa 4 kandi uko tuvugana hari ngo saa 1 saa mbere ko ndavuga ngo guhera 6 kugeza saa 3 na wenda turaba turangije saa 4 tuvugana priorite rero ni hano amen kandi mu bifitiye akamaro k'uyu mubiri niwe ayo makuru ko murayumva cyane ni uzumbemba ni utumye naje mpemba abana ariko namwe ngo none umpuze nawe igitaramo cyabaye priority bayi icyakabiri umva ikibazo uzawibaza nababwiye ngo ikibazo uzawibaza cyambere ni ikihe nico kuvuga ngo se ni hehe shize umwanya wanje icyakabiri uzawibaza ngo se ni ihe motivation murayumva yego reka ko none twese tuzu abenshi n'urubyiruko motivation ni ihe mpamvu ni ihe gutera kuvuga ngo umwanya wawe ujane hari Patrick tugume tubaze Patrick ni ihe mpamvu zituma umwanya wawe ushize mu masengesho gusa Imana ishimwe cyane iyo umaze kwibaza iyo uzubanza ugatekereza why kubera iki motivation yaravuze ngo nimwe haba agaciro yigeze kumbwira ngo yigeze kuja mu kabari siko hari ikibazo mbivuze akwe none mu ico gihe yari ataragira priority akaja mu kabari ngo buce havuga ati kintu kiza kinjana mu kabari niki abona nta gaciro birimo arahindukira nukuvuga ngo motivation yageze kujana mu kabari tayo urahindukira mu bumana uzubanza ukavuga ngo se motivation ikisunika niki akamavuga hari Imana igweze umugisha kavuga ngo jewe niho nza mbonera agaciro kabonana nabo ntari kubonana ngahicarana nabo ntari kubona aba bishop ntobonye kababona abaririmbyi bakomeye bagahamagara Patrick hano bakubita hariya nigeze kubonya video ahantu hamwe kabisa bakazabaje nko kumukoraho ndagira ngo none umutavuge ngo akoze kuri Patrick aho niho azabonera agaciro nuko yamenye motivation iri inyuma icyagatatu uzubaza ngo ese okay ibi nashizemo hariya zoba ari iby'Imana cyangwa bitari iby'Imana mwanyumvise neza zoba ari iby'Imana cyangwa bitari iby'Imana ariko ucuza wibaza Kofi uzureba ukavuga ngo uzufata Bibiliya ukavuga ngo ese ibi nza nkora ese kubihesheje Imana icubahiro reka mbabwire ukuri kw'Imana gukora muri bare cyangwa mu kabari sica ndababwiye nimba woramuka umutima wawe ukakwemeza ko ibyo uhaye ukora nta gaciro birimo icyo cyo gitangaza gukoropa hano hanze mu muhanda ngo bagusanga wicaye hano wakoropa mu freze mu kaneve muri toilette sico ikibazo eske bihesheje Imana icubahiro kuza hano ngo uzoza ukubura hari uzubanza ukavuga ngo ese ikiza gituma utokora mu kabari suko ari icyaha nabibabwiye ariko icyaha uzuvuga ngo sinoroha serve inzoga habe n'ubwo mpeze 50 kubera iki ntaco birivuga ku nzoga
twamureka akabari apana kureka ngo nuko ngo Yesu nogera oya uzureba motivation numara urebe ngo se eske Bibiliya hari ico bijana hariya ico nucumva kizame kugarura. Amen. Mwanyumvise neza cyane ico patri ni wumva gusa ukumva umutima wawe na Bibiliya tibihamanya no kuvuga ngo nje kuca nico gituma nababwiye ngo uje kuri muri sale ya sine wabize ngo Manchester hayisi nubona bitabihesha Imana icubahiro nababwiye ngo ndakabumva nigaze kugenda rimwe tugiye kukareba haba nk'ibindi bintu ni kera kandi ico genda buzo sizoseleba nani cyanye n'umugabo ungana nkuko kera aha kujya umuntu nkuko ikipe yacu iratsinda simuzi nawe ntanze haba nk'izindi mbaraga ziba ngaha twari twicaye kudutebe bene utu indaraza bene izingizi zo mu bibandaga ntazo kwegamira n'ukwicara gushye noneho ngo basinde turahoberana kirandengura gusa kaza numva iyo ndavuga nico ikibazo ngate none gatekereza aho hantu kurabona ko hohesha Imana icubahiro oya kabisa icyaha cyo cyaha kirimo ariko uko bihesheje Imana icubahiro umuntu wakuguye hejuru n'icu yacishe cyane ukabyuka omara ukareba ukabona nta Mana irimo muzaburi icubahiro cy'Imana ari mama haleluya Bwana asifiwe Haleluya. oya Ge. Jewe ngo nta kibazo kirimo ngo se kubyina iby'umuco ngo si kibazo oya si kibazo ariko nimba bitabihesha Imana icubahiro kandi ngo binyubake bikubake hari reka ivugiye ati ngerageza Wereke ko Imana ifasha kuko muri imigisha uraho wikwiza imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka ariyerekana mu bushobozi bwose we ngize kuriki nzogaruka nzobikomeza ikindi gihe nitonze ndirangize hoba hano cyangwa handi umva rero mbabwire iyo maze rero guhitamo priority wayimenye uzuvuga ngo se Mana we naha okay nimba gusa navuze gusa ngo akazi kanje no gucuruza gusa ese zocuruza iminsi yose iminsi gwera kuwa mbere kugeza kwa gatanu iyi niba priority ukamuvuga ngo samedi nyikuyemo samedi zozaje kuri repetition naje nitegura utundi kugira ngo nitegurire dimanche Imana ikavuga ngo priority nubwo yari ubucuruzi ariko kuko washizemo na repetition Imana ikagasanda ya mirimo uzukora ikibazo tuzatugira iyo wagize priority utashizemo umwanya w'Imana uzamusarura ibyahangaha umva abantu babiri bakoresheje umwanya ndarangije nabi hariho Yesu yakiriye abantu umugani ariko warantangaje ngo abantu babiri Nyamutunzi nande naraza mwumve gahana makuru Nyamutunzi ngo yari umugabo wari ukize ngo wageze wambara imyenda y'imihengeri ufite amajipe ufite imodoka siko birivuga ariko ko ndababwira ni umugani hari ko ndashaka ngo ubishire muri Yesu yaciye umugani ariko mubishire ubunyine ufite amamodoka ufite ibintu wambara kabegwa akamera neza Yari umutunzi. ngo yari umutunzi ngo iruhande rwiwe ngo hakaba ngo hariya Lazaro w'umukene ngo wakenye ngo yari afite n'ibisebe ngo ndetse imbwa zageza ziza zikaza zibiragataho ngo amaze ngo ariko yamagenda ngo abimbere yanzu yo wamutunzi ngo akaza yifuza gusa ngo ico muhezo tuvungukira ngo twatakaye hasi kugira ngo abije wamutunzi ngo yamamwihorera akazasohoka akagenda akagaruka akinjira abana akabajana kuri lycée bakagaruka umugore akagura sepeya n'iyindi ayo namakuru mbayevuga mushire muri ubu buzima amererwa neza Dio imbwa zikaza ziza wabo gusa kundi zikaragatana wamaze buce bombi ngo barapfa ko ndababwira rero gukoresha umwanya ngo bamare gupfa Bibiri iravuga ngo Lazaro ngo apfe kujya bakiranutse iyo bapfuye ntibazabahamba nabisomye uyu munsi pase muhorana nabisomye umunsi ko abantu abakiranutse batazabahamba nimushaka muzobikuremo tuzaduhamba umubiri ngo Lazaro ngo apfe ngo marayika ngo yamaza ngo aramurengeza ngo yamamujana no mu gituza cyande cya Aburahamu yamambwira ngo apa tigeze amushira muri annex ntabwo yigeze amushira inyuma ku gitanda ntabwo yigeze amushira ku mutwe ntiyamushize mu mirambizo ngo yamamushira hehe ku gituza cya Aburahamu Lazaro w'i Betania
mpira wa Yesu anafaa, Yesu anagenda yoe, anapona kera sikwa. Bahamba bakecuru umwe umuntu wamenye umwanya wiwe neza gusa nukugira gutya bamareka ngo bamba bajana urera data urera mawe Yesu Yemusura nyukuri akabazula bakundwa bitu ari abakapfa mukuri. Haleluya Haleluya Mana ishimwe cyane Mana ibaswe kera ngo yamagendera amajyamba mu gituza cya Aburahamu waravuga ngo habe nubwo nabaye mu buzima nabi inya Raza huku ni salama, habe nubwo bazoza bakubona ari wowe uzugenda inyuma gucya ikirato caracitse ni wowe uzutaha inyuma muri bisi n'abandi, ariko umunsi wa nyuma buriya buzima ndakubwira mu gituza cya Aburahamu. olera data olera mawe Yesu Yemusura nyukuri akabazula bakundwa bitu ari abakapfa mukuri. Mumfasha tugateraza haleluya ni bo cyane nukuri. umuntu wakoresheje umwanya wiwe neza umuntu wakoresheje umwanya wiwe neza mu manyabitanga ukawukoresha ufite ubwoba mukanya Nyamutunzi nawe ngo pi sinje buyega imodokari ya myenda bya bijyo ibintu byose yamapfa amaze ngo baramuhamba niwe bahambye mwanyumvishe neza Nyamutunzi ntabwo Lazaro bamuhambye oya Nyamutunzi baramuhamba ngo bamushitse ngo aramanuka epfo ayo makuru cyo gituma umuntu azabona nyine kwikuzima repfo bazabibaza hariya iravuga ngo epfo aramanuka epfo ngo ashike ngo agire guke arangiza katipe ariko naratangaye ntiyigeze amubonana ibisebe bya bindi bwazageza zagati sebe hendowe ntiyigeze amubonana ibisebe. korera Imana ni byiza kabisa. Niba ari umukobwa wubaha Imana uje wirinda mu kumuvogera, niba ari umudamu wubaha Imana we kumusuzugura ngo nuko yapfakaye, niba ari umugabo akaba yubaha Imana we kumusuzugura ngo ubona nta mibereho afite, niba ari umuhungu wubaha Imana mana we kumusuzugura ngo nuko ari aliwa sangira bonite, niba ari umusaza wubaha Imana we kumusuzugura mbona nta mibereho afite we. Ijambo ry'Imana rimwita umukiranutsi bene kuko baba yarabariwe ibicumuro bye, umutuku wamufuma wamufata abantu utuje umuvugana, kandi n'ubigerageje wese ntagubwa neza. Ariko ishyanga rifite Imana nk'umutabazi, ubwoko yikubiye mu bise by'amaraso ye, ariko umuntu utoranya ukamwiyegereza Imana kugira ngo agume mu bikari byawe, ariko uwababariwe ibicumuro bye maze ibyaha yakoze byose bigatwikirirwa, ariko umuntu utoranya ukamwiyegereza Imana kugira ngo agume mu bikari byawe. Mana yaje mwami waje, ngo abantu baba mu nzu yawe, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baba bagihindura ahantu h'amasoko, imvura nyinshi y'umuhindo nayo ikacambika maze sawe
wibuka amagambo meza nsabira abanyishimira kandi abazi baje nabo ubahe kuko ibazwa ubagasana yuzuye ubahembure ngwino pasi yewe ngo ashike ikuzimu ngo atuma message ngo aravuga ngo arangize abona Lazaro ariko ngo aravuga yeme umwanya wanje ukuntu nawukoresheje nuriya muhungu wari ugira ibikomeri ko mbambona ari iruhande rw'amazi ko mbambona imigezi ameze neza ko mbambona ameze neza aramubwira utabara aramubwira ngo ngora yewe ngo yamavuga ngo sogokuru Aburahamu we Imana igize neza uzuba sogokuru kandi wari peti cyo bituma abantu uzubona bavuga ngo mze kujya nuko waramenye gukoresha umwanya wawe neza ariko wayobe gukoresha umwanya nibyo Patrick yavuze bazakwita ngo wetoka wesha bite ariko umuntu wamenye gukoresha umwanya wiwe uzamuha sogokuru ngo aramumagana ngo sogokuru we Aburahamu baramubwira ngo ye tiwotuma Lazaro ngo akoze agatoki umutwe w'uruto apana urutoki wose umutonyi ngo ashire ku rurimi yewe nahiye nashize umutonyi umutonyi ngo aravuga ngo umutonyi sinkeneye byinshi keneye umutonyi Lazaro baramubwira ngo umuhungu wanje we kandi nawo ntaco wari kumumarira ngo umuhungu wanje we iwe Imana ntiyaguhaye ibyawe mu gihe cyawe ntiwaguwe neza uyimbwa ziyazimurigatira hariya ubu nyine waguwe neza ngo guma aho ngaho wowe no wasaruye ngo aramubwira ngo none sogokuru we ko bitarangiriye aho nasize bakuru banje batanu kandi ko ndabona ko nabo bazoza hano ufite bangahe wasize iwanyu uri umwanya wawe urimo kukoresha guraceceka tufite bene wanyu tabanye wanyu ufite bazarara mu kabare uzukora iki wakoze iki bazosanga hari ngo aramubwira ngo ufite bene wacu batanu ngo abo batanu nonega ubwo wanze wontumira umuntu agende aje kubabwira ko amakuru atari yayande ababwire ko Lazaro ibikomere byashize ababwire ko ajyanye mu gituza cya Aburahamu ababwire ko umwanya wanje wapfuye ubusa ariko Ibrahim ngo muzi ijambo yamubwiye yaramubwiye ngo bafite abo bariyo ngo bafite Musa n'abahanuzi ngo nibatumvira Musa n'abahanuzi ubareke ngo arababwira ngo yaye ngo ahubwo nihazuka umuntu umwe ngo azuke ngo aje kubabwira nibabona umuntu yasutse ngo baremere Aburahamu aramubwira ngo abatokwemera Musa ntibemera abahanuzi habe nubwo notuma uwapfuye ntibazomwemera ugende ubareke nimba nuko yiri barihimba amazina yose yo mwisi aribagira ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho maze tutamuka amazina yose yo mwisi azibagira ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho amazina yose yo mwisi azibagira ariko izina ry'umwami w'abami rizahoraho. yabamubwira ngo nimba abatokumva Mose ntibumva umuhanuzi abatazumva amajambo mama nyabitangaza avuga ntibumva ya Kofi ntibumva yaje ntibumva ya Reverase Bihendo habe nubwo tuzozura n'uwapfuye ntaco bazumva nico byari bisobanuye hayo niyo makuru ubareke umwanya wawe nimba ari priorite barayigize abo bene so wanyu batanu bazoshe siko bibiri ivuga ariko niko ngako Aburahamu yari yambubwiye ubareke niba tumva Musa ntibumva abahanuzi ubareke bagende umva kubwira
nakubajije ikibazo ngo se usigaranye imyaka 15 iminsi 15 ari usigaje mu buzima wokora iki? Umva ikintu wokora cyihusega nibiriya nababwiye. Nukuvuga ngo iyo minsi yari isigaranye, ijambo rya mbere nuko wamwireba ukavuga ngo iyo nabayeho niyo nari nsigaye, iyo isigaye niyo ngiye kwishakamo eternite. Niryo jambo rya mbere nababwiye. Icya kabiri ukamushinga ikirenge mu cya Yesu. Icya gatatu ukama winjira mu masengesho gusa. Icya kane ukaba mu cyumba cy'amasengesho gusa ugasenga gusima. Icya gatanu iyo umaze gukora gutyo mwumve hari uza wibutsa Imana imirimo. Uzoyibutsa iyi umwanya wawe warawutaye wose ufite kuyibutsa iyi. Umunsi umwe ngo babwiye Ezekiya, niho ndangirije, ngo bamubwira ngo usigaranye iminsi mike yo kugira gute yo kubaho. Ezekiya ntiyigeze aja mu cyumba cy'amasengesho. Ezekiya ntiyigeze arira, ntiyagiye gusezera bene wabo. Umva guko umukiranutsi azagira baravuga ngo Mana we kera uribagiwe ibintu nakoze jewe. Ezekiya tunganya amagambo kumfarira wari ntabwiziwa Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icubahiro. Bakubwiye ngo utunganye akamavuga ngo yaye ndanze sintunganye tukaza wemera kuko umuntu azamusheganya ngo kuko turabona abantu bari bavuze ngo urapfa akamavuga ngo sinzosubira ibuvira cyo gisubizoka. Nimba bamubwiye ngo umuntu twari tubonye waruge kugira nabi ni ibuvira uko abacize ibuvira. Nimba bamubwiye ngo ni muri living kandi ngo azazamu uko ndiyo bakicinjije muri living. Ninde wakubwiye guki? Imana yo yatumye neza umuntu wayo. Ese ninde ni Yesaya yatumye? Ninde yatumye? Yesaya. Kurabona Yesaya uwo gutuma kuri Yesaya warujidinganya. Yesaya ngo araje wabonye Imana itarabaho akakubwira ngo urapfuye kwa mugarama hano kwa muvuza induru. Ariko mwumve bade Yesaya ngo aravuze. Ezekiya amavuga ngo yaye ndazi simfa nije aba bose bataragenda kubereke. Icyambere uzibyo no gukora Imana kimwe 2 3 4 5. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turarangije tugiye gusenga ariko reka tugire uti mureke mbasabe ikintu kimwe. Ushobora kuba wumvishije ahantu umwanya wawe ushobora kuba warawutaye. Nimba warawutaye ariko turagera hanyamutunze pe muracyahari hari wapfuye mbambwira hoye turacyari hano. Ikibazo cyabaye nyamutunzi ngo Abrahamu yaramubwiye ngo hano hagati yanje nawe ngo hari ugobo runini ngo umuntu akeneye kuja iyo ngiyo ngo ntiyohaje ngo nukeneye kuva hariya ngo aze byarangiye. Soyez posé. Ariko hano biracyashoboka ko wogarura umwanya wawe ugashiraho ama priority wamara ukinjira mwana amazima ikakuvugisha. Muzamure duzereza haleluya. Moza apana ibyo byo gusoma gasimba kagenda gacumbagira ushiremo ritime witse hariya aho wamushika hari uhetse ucuranga igisirimba kirico apana nitumara. Mureke mbasabe ikintu kimwe duhamagara umwanya wacu kubatakaje. Yego Mwongere tugire revera wotambuka hano reka nkubwiye tuturebe jewe ngiye gushaka umwanya wanje haraho nawe utaye naje ngiye kuwushaka nawe ushaka wawe kofi ushaka priority ubu yiretse hari kandi tuwe ngo dushabira hano niturangize turama dusengera igihugu wamuza ngwina hano tambuke hano tuzaba turangije dusenge tumara dutaha amasaha yagi kandi mwihangane ko twabarambiye. Ariko nimba hari icuha wumva ko wogarura umwanya wawe timukaza muza gutarama ngo nidutaha ngo mutahe kandi musumumeze gutya kubera iki? Kubera ko dusubirayo wameze gutya kubera ko tondezewe kubera ko muzamutaha kandi mwataye umwanya nuwo timushiraho priority ugasura kandi ugataha umeze nabi kubera ko utoza unezererwa Imana ngo unezerwe. Sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha. Sio mimi tena Kristo ndani yangu hayo yanitosha. Muhaguruke keretse umuntu urwaye n'abakecuru n'abasaza. Moses nabanza rinde gato twari tugize agatekerezo iyi sadaka ni muyikuremo duherekeze umuvuga butumwa ashikagura amata
oya yatahani wiwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Dr. Uzishima atambuke mufatikanye mu buryo bwo gusengera ibyifuzo na Kofi. Hasigaye akanya nyine katari kanini, murakoze. Iminota 5 narivuze gusa ngo twiyegereze wa mwanya wawe watakaye. Ushakaho wawutakariye kandi urasirimba uhavuga ngo mana we iki cyari priority nkubise hasi kubera izi mbavu imwe 2 3 4 kandi muri tayari namwe ko murumva ko twaba ngo tuzunguruka hano birenze ariko turanezera uyu mugoro. Kofi turangaye uri sawa, umuvandimwe hariya yesa kugirira neza nushaka gutambuka hano moze nawe uregera intokisha kujya ukubita umukunga nyawo original amato yose uyahetse nawe uregere hariya nitumara tuzunguruke dukubita hano tuzunguruke nawe uri mu ntebe uhaguruke. Ariko no ndatangara uko mwebwe hariya ntakunda umuhamumva ndaho tacho mwabwira Imana uzuko bantu nukuri ko Imana mutazamarirwa kumva byashitse mu ikanisa ngaye kubita papa. Yes. Hallelujah. Fratelli wasikeri de vegeri. Hallelujah. Uniondole. Oh, mukumu. Wali. Unipe moyo. Oyo. uniondole Oyo. mugumu bali unipe moyo wendo wa upendo uniondole moyo mugumu bali unipe moyo moyo Hallelujah.
Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Nimuregere neza agira tu. Yego. Nari muze ngo mbikashe mbishaka kugira ngo duheze umuyobozi umwanya neza. Bwana sifiwe. Amen. Tubyinire muri gahunda nziza kugira ngo ashikire umwanya neza. Haleluya. Haleluya. Tubyine dufite intego runaka atuyobore nyine neza uko atora tuyobore. Bwana sifiwe. Haleluya. Tunga wese Imana icubahiro gira dufatikanye gutyo. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Twongere kandi haleluya. Asifiwe, asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Sawa fata umwana. Bwana asifiwe. Amen. Reka nshime gusa namara tubyine sinzi umwanya usigaye naherutse hano ko ndabona uwo twasukaga mbere washize. Barongeje? Yesu ashimwe cyane. Bagukora nurangije. Bwana asifiwe sana. Amen. Tubeka bazamurira Imana icubahiro. Haleluya. 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 Asifiwe sana. Amina. Dushimye Imana kuba hano. Ntabwo twabiteguye igihe kirekire. Zadufashe ejo turi mu materaniro kubw'impamvu zacu bwite turamasha turaza ibyo bari bituzanye, ariko iyo tugeze hano kubera gukunda igitaramo kiba hano mutazumva tugarukira hari hakurya. Mbwira bamwe mu bavandimwe nibishoboka turataramana nshitse mu rugo kasa 10 gutya kintu koze noze gusa namaze. Yesu n'umukozi w'umuhanga asanga no moto ko zirava kuri frontiere zikarenga hano yanzana. Rero Imana ishimwe. Niyo mpamvu naza nkunda mu pasiteri Kofi atuyobore. Nari naje nje gutegera nimba ari ikintu kiza kinezeza no gutegera umuntu undi muntu hakora ntuzi ko evangeliste birori ariko akora. Naza numva ariho akaho nokora kubera ko iyo yakora ikintu kazamva kikurimo asa nko wakwenyegeza, ariko cyane nkunda gutegera. Tugiye gukorana. Asifiwe sana. Haleluya. Abanyabujumbura umwaka musha Kuri twese. kandi muhire twari tubakumbuye. Asifiwe sana. Amen. Twazamurira Imana icubahiro. Haleluya. 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 Afuze ijambo rikomeye. Bwana asifiwe sana. Amen. Yari teme na yanje umwuka yari yarampaye muri 2020 sibwo covid yari hari. Ntekereza hejuru y'igihe rino jambo Salomo yanditse mu gitabo cy'umubwiriza avuga ubugi ikintu cyose kigira igihe cyacu. Yaravuze ngo hari igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo kurira, hakabaho n'igihe kitari cyo kurira. Tuvuka tukangana uko tungana. Nta wari uzi ko muri covid abantu bama batanga itegeko mu isi yose ngo tubazabirirwa mu mazu ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri. Rero batari ko bamenya gukoresha igihe muri cya bamba barangara gusa ni confinement nukugumago, ariko abantu bamenye uriya mwanya kukoresha no muri covid bamenye mu Imana. Asifiwe sana. Haleluya. Rero Imana umugisha yabivuze cyane. Ubuje hande mu ijambo ryo gusenga. Deweze isi cubahiro tugiye gusenga. Turamaduhera kuri cyo yavuze cy'igihugu kiratureba twese. Kiratureba twese. Twama dushishikara tugisengere. Abakristo, abanyamasengesho nibo bantu baza bahindura ibintu byanze guhinduka mu isi. Bwana sifiwe sana. Abanyamasengesho nibo bantu bonyine bashobora guhindura ibintu byanze guhinduka mu isi. Amen. Abanyamasengesho nibo bonyine baza batanga solution cyangwa igisubizo isi yabuze. Isi yabuze. Muribuka umukozi w'Imana Elisa, abantu bari bageze ku rwego rwo kujya abana. Inzara iratera mu gihugu, ababyeyi bagahura bakavuga ngo tujye iwawe none ejo tuzojya iwaje. Ariko umukozi w'Imana watara ngo hagere. Asifiwe. Haleluya. Ngo hagere kubera igitaramo. None la farie. Très fort dessa fé. Aravuga ngo kubera imbaraga z'igitaramo. Mange. Umunsi ejo mu gitondo. Ejo mu gitondo
isamariya intengo y'ibiryo cyangwa ikiro cy'ibiryo kizoba kiyakigura amafaranga makeya n'umukene yobona, amaze abanebwe batazabizera Imana barabipinga. Yamamubwira ngo wewe uzobirangiza gutyo tubigukandagirireho tuzobirya. Iyo abanyamasengesho abanyagitaramo bataramye baje babitekerezeho bakabisetinga mu bitekerezo byabo bakabyakira bakavuga ngo twaje gusenga hari ikigomba guhinduka, twohindura ibi bintu binaniranye hano mu mapedi gararake tukava tukagera niriya hakurya, kubera ko abanyamasengesho gusa nibo bagira urwo rufunguzo, ntabwo ari abayobozi b'ibihugu n'abanyamasengesho nibo bagira urufunguzo rwo gufungura ibintu byanze. Imiryango yaze gukinguka, abanyamasengesho iyo bahuye baza bayifungura. Amen. Eliya yigeze ayifungura aravuga ngo uyu munsi imvura ntizongera kugwa kugeza igihe azongera gutekerereza. Iwe agatekereza akavuga ngo njewe Eliya ndabonye ko imvura igomba kandi kugwa. Azana urufunguro arafungura. Kandi Bibiliya ivuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkande katwe. Nawe wosenga intambara igashira, wosenga ibyahagaze bikagenda. Tugiye gusenga kwa rugushima Imana ibaho umugisha. Twishimiye presence yanyu kubabona gutya gusa mu gitaramo. Jewe ko ndumva ni nk'ikindi gisubizo, kuko guhura n'abera kunaburudisha moyo hari urundi rwego. Iyo umuntu yahuye n'abera abantu mwataramanye hari urundi rwego uzugeramo uburyo bw'umwuka, ntibiza biba bisanzwe. Pastor Curanga, hanyuma pasiteri kujya twari turino na pasiteri wo muri Philadelphia na evangeliste kujya imitwaro irarutana, kandi amasengesho yo gutitiriza Imana irayemera. Uku watekereje uwo mutwaro kuva bakubwiye ngo uzobwiriza hano, wama tutitirize ubwira Imana ngo hari ikigomba guhinduka kubera umutwaro wasanye. Amen. Imana izayemera amasengesho yo gutitiriza. Hari umubyeyi wigeze atitiriza bakamubwira ngo ibyo kurya by'abana tibo bihimbwa, akavuga ngo n'imbwa zigira duruwa zo gutora ibivungukira. Umwami ngo arebe gutitiriza kwe, aramusubiza muheza icyo yarashaka. Nawe birashoboka ko utitiriza nturangare. Hari abantu baza mu materaniro bakagira ngo abandi ntawe kuvugira ico wari ugomba kuvuga wewe, ni wowe ugomba kukivuga kurusha uko abandi bakikuvugira. Curanga Faustin wese narimba kumbuye abacuranzi, Imana ibamugisha. Udukingira uwo muryango ni ukuvuga ngo abakiri hano turacakeneye gutarama, bambwiye ngo murampagare dusenge abantu bareke kurangara. Zamuka papa Faustin